وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبليان كنا والرئفان أرموت دبتا نجاني ربي سنرت هاجراته رحمن إساء سنرت هاجراته أرارم إساء وجين إيقا كان وبليان كنا درس كنا كأرآ والقنمتين كنا كأرآ أكما برني رحمة ربي رسولك إنان إرقي أكا إترافاي دفنو كان الرتي والقين جيشو ربي ورى رحمتها إسان إرقمانين كان الرابو أبو فتي اتدلقي ولي اللي دبرس ربين عندك إنان وهاتاسسو دوبا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أكما وان قمتشيساتين نما قمتشيسان وان صداتشيسان الرال نما صداتشيسان كونس أمسا إسانيتي صلى الله عليه وسلم مالي في أكركني أمة إساني إرى دنيا تنت الله آخرت الله هنجين نفجتش وان أكنانا ما دبرسا مال جران صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات تربان نما قلافتو إيقاتا إرى قرى جران إرى فقاتا جران اجتنبوا جتشان چنار را قرى جران فقاتا تنئهاتنا وتربا وان نما قلافتو وان دنيا اللي دينا نما إرئيسي آخرت اللي إبدت نما قيسو إيقاتا جران فقاتا قرتي إرى صلى الله عليه وسلم وانتي نما قلافتو كوني قرين كقلافتي ديبين قبن تجر الشرك بالله كدرة ربي التشريك تاسسو ربي وجين خلقي إساوان إني أومي قبرو شريك ربي تاسسو أكا سجود قلوفي أكا قبري توافو أكا قبري خرأتشو ورا قبري خرأتشو أكا قرتي مدد إر بربادو أكا قلوفي أكا ندري قلوفي كن هندنو ربي تقرتي شركي قلو أكا مودو سلطة قرانيفي كن هندنو ربي تقرتي شركي الشرك بالله إسالة إيقاتا إر قدان أقرتي إسا ماليفي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربين إن أرارمو شريك اتتاسسو يادان تهتي قلبين تهتي خجينو تهتي شركي إساتي قلو ربين إن قبلوا أبدا إن أرارمو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان أتشي قدي أبا فئهن أرارما جدا وان شركي قدي أبا فئهن أرارما أبا فئه جدي مالي سنلي إما أرارما جن أبا فئه كنافو صداتشو نمر جدا جتشو شركي إمان ليفني كنافو عيسان عليه السلام مال جدا قرتيتو توفيتين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نما ربي شريكة تاسسي ربي نقرتي إنهم قصة جدا قرتي جنة إسائر حرم إسرتي جنة إسرتي حرام تاسسي فقد حرم الله عليه الجنة جنة إسرتي حرام تاسسي أبدت تجيكو يو شرك الرتي دو إجرات ومأواه النار اتقل إسا ككيسا همباني كهندي كيسا جراتو إبدا جدا أكنا جري إسان توتا إساتين كان وجه نتوت إسا ربتي إسا شريكة تاسفته وسبحان الله كان أفودوبا كإسان جبيساني إقاطنا جدان شركي نمني شركي ربي أفيتي في ربي إسان أرارمو توكو كان جتشو كلميسا هو تربان إقاطنا إسان جدان الرا صلى الله عليه وسلم السحر فلفلة هجتشو يو خانمت هجتشيسو ورا فلفلو برأكاني فلفلة تنكولك هجدانين كان أكاني يو خانما كتبو تهيتي يو خانما قالو تهيتي يو خانما فلو تهيتي لكاني إبالو تيوان أكنا ناقودي جتشو اللين كوني شركي وبوليسا شركي تيجتشو كفري تنما جيسا براتشو اللين كفري تنما جيسا برسيسو اللين كفري تنما جيسا
ربين كن مال جدا يهودا إرّا ويت يهودا إرّا دبت سورة البقرة كيست واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يهودان أنبياء ربي أجل لمان إسانت إرقي هردفو ديدانيت مال هردفن وان شياطين جني سليمان الرأود ستفان ديما زمان موتما سليمان كانان أمة بلتجراني كجيباني فالفلنا مرة تقرأوا ترت شياطين جني إسيتنا فانا ديما وما كفر سليمان يا ربي سليمان انكفر وصو سحري خنما برسيسو تاتي وصو سحري كبرتو تاتي فالفلا انكفر إنه انكفر رجلا مالتو كفر مالي ولكن الشياطين كفروا آتوا شيطان توتا سليمانين فالفلا نما موهجراني كانتن قبابني فالفلا نما برسيسانتو كفريا ولكن الشياطين كفروا مالين كفرا يعلمون الناس السحر فالفلا نما برسيسان شياطين دوبا فالفلا برچو لين برسيسو لين فالفلا نمتي قرؤو لين كوني كفري يا وركنا هجتنيهو مقا فيتنينو واما برجي اللي جدا هما فيتن نما ديبئي مورا لالو جدا هما فيتا يا ور هجت يا بدي تيسن يودن ير جراتن الرا توبدا غر ربي كيسني ديبئا نما ميتني جتن أكم تاتر ربي برت مال تاتن ور سببا فالفلا كيسنيت نمني دو ميق أكم كسببا فالفلا كيسنيت ركب ست ميق أكم كسببا فالفلا كيسنيت إرسافنيتين أدن بيم ميق أكم كسببا فالفلا كيسنيت ور والجالة والجب ميق أكم كسببا فالفلا كيسنيتي ور دنياك أبو خسار ميك أكم ربي كيسن صدادا يو وان دبر كجرتو را ديبئي توبا ديبئي ربي كيشت قل الله نما ميتي عفوي خد بدي قد بدي تقامتي كان بيكا جزار ربي بدتك هفومتي كون دوبا كلمتا كنبي ربي صلى الله عليه وسلم الرا كيسن فالفلا جتشو بدي إساتو وان تقامتي أمبان ليكا كصدفة مالي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نفس ربين أجيشا حرام تاسسي حق عمالي أجيسو كان ما قلافتو كان ما قرتي هلاكو كان جأن صلى الله عليه وسلم نفسين مالين أجيفمتي نفسين كإتين أجيفمتو يوكا يو نفسي حق عمالي أجيفمو يوكان مو namicha yookaan namtitti eega fuudhan zinaa hojjetan kunisin ajjeefamani rabbiin ajjecha haqa godhe nama diinaa ufii diinaa islaamaa irraa deebi'ee kafarelle rabbiin ajjecha haraama godhe kanalle namummaan arge ka'een ajjeesu kunillee karaa murtii shari'aatiin ajjeefama male sadiin kanan malee lubbuun rabbi uume hin ajjeefamtu jedhan rasuuli rabbii sala allahu alehi wasalam duuba haqaan malee nafsee ajjeesuun kuni badii gudda ka falfalaan ajjeesullee asuu jira ka harkaan ajjeesullee asuu jira ka nama ajjeesu gargaaree ajjeesiisullee asuu jira ka itti qajeelchullee ka dhara itti ragaa bahee waan isa ajjeesuun dharaan irratti kijibee sababa isaatiin ajjeefamullee asii miti kunis as keessa seena jechuu kanaafuu sala allahu alaihi wasallam nafsee rabbiin ajjeechaa isii haraama taasise ajjeesuulleen kunis waan nama halaakaati waan nama galaafataatiyaan dubartiin gariin karaa haraamaatiin ulfooytet badiyyu hojjatte ulfooyte ka kanaatiifuu rabbiin agartee isii gaafataa sodaa dhiiftet bira dabritee uf keessaa baasa ilma kana ufirraa baasa jette ilma garatti uumamee jiru ajjiifti ta walinduutulle jira kuni duuba kanarra rabbiin gaafin hin oolu rabbiin haqqiin taasifne ajjeesu yoo duraa karaa malee nu ulfooyte zinaa hojjatte kunuu badii guddaa yoo irraan tawbati wanti isii eegato waan jajjaba kanumarrattu citto irratti fanxoo jedhani kanumarrattu ulfooyte eega ulfooyte ilma ruuxii godhate lubbuu godhate qoricha dhuyde ajjeefte uf keessaa baafti
kunis badii lammataati jechu yookaa irrattu ufuu ajjeefti namni uf ajjeese jannatan seenu jedha rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam namni uf ajjeese jannatan seenu jedha mee laala waa hagam dura zinaa hojjatte lammeessaa kanaanuu ulfooyte ulfa kanaa ajjeefte sadaffaa ufillee ajjeefte badii hagam ga'u kun kanaafu galaafattu hagam geettu dacha dachaa eeggadhaa jedha rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam isii nama galaafattu tanallee ammallee maali waan nama galaafaturra wa aklu ribaa dhala nyaachu dhala hin beeytani karaa hagamiin namni nyaataa jira karaa hagamiin namni wal nyaachisaa jira dur ka namni beeku saantimii namarraa liqeeffatanii yoo dhibba liqeeffatan dhibbaa fi 10 dhibbaa fi 20 deebisu dhalti kana qofatu beekamaa ture dur amma heddummaate saantimii baankii kayatanii baankitti namaa dhalti mee huccuu teetitti kuduun fi mana kaayi saantimii tante hin dhalti laali mee ka dhaltu kan hin dhaltu kijiba dhala jechuun dhara jechu yookaa baankii kaayatan yookaa walii liqeessan karaan dhalaa karaa dharaati karaa asiti miti amma yookaani madaabaraa fuudhan madaabaraa dhalaan fuudhan yookaani baankirraa liqeeffatan liqaa kennuu qofaa miti liqeeffatan dhalaan fuudhan wanti lafa goysee rooba dhoorgu wanti qinyaata dhoorgu wanti hormaata namaa dhoorgu wanti jismii namaallee fayyaa dhoorgu tokko kana rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti kanuu himan ribaan yookaa dhalti gosa 73 jedhan gosa 73 asii miti jechu irra laafaan gosa tana akkana waan namni haadha ufiitichi deebi'uuti jedhan haadha ufiititti harama hojjachuuti jedhan irra laafaan isa irra darajaan isa rabbi biratti hagana gaha jedhan mee laala yaa warra gartee dhala fuutan yaa warra dhala kennitan yaa warra dhala nyaattanii nyaachiftan mee laala rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam waytanuu himan maal jedhan nama dhala nyaatu rabbi abaare jedhan la'ana allahu aakila الربا وموكله وكاتبه وشاهديه صحيح مسلم keessatti gartee akkana jedhan nama dhala nyaatu rabbi abaare jedhan abaarame inni abaarsi maali rahmata rabbi irraa fageessu isaa fi ka nyaatee fi ka nyaachisee fi ka ragaa bahee fi ka katabelle jidduu jaraatitti katabelle kun hundinuu faqaala hum sawaa walqixa jedhan marrinu ka kenne nyaachisee fi ka fudhatee nyaatee fi ka katabee fi ka ragaa ichi ta'elle jarri kun marru walqixa jedhan rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam idan abaarsa hagam ga'u mee ilaala dhalti facaate dharti facaate ka nyaatan ka dhugan ka uffatan ka manaan ijaaratan isa meeqa namni liqaa bankirraa fuudhe ittiin dalaga jedhe ittiin nagada jedhe duniyaallee argata dhabe duniyaan tuni harkaa badde abaarsa rabbiitu itti jira miire harkaa badde lafa isaa irraa fudhatanii gurguratanii eegasii deemee ambarra deemee kadhatu meeqaa kam yaa warra dhala nyaattan yaa warra dhala fudhattan yaa warra dhala kennitan rabbii keessan sodaadha badii guddatu isin eeggata rabbii waan dhala irratti abaare waan bira irratti agartee hagas hin abaarre agartani qur'aana keessatti waa hagam dubbate agartee rabbi yamhaqu allahu الربا ويربي الصدقات jedha rabbiin hin haqa jedha barakaa keessaa haqa jedha nama duniyaa dhalaatin dalagu nama duniyaa dhalaa nyaate rabbiin duniyaa in haqa jedha ima haqa huma takka illeen hambisu ويربي الصدقات صدقاء ربي في جتش كنة هوري قلقلو ربي نقدس jedha isii jechu hin dhalti jechu hin dhalchiisa jechu isii hin barakachiisa jechu isii ta dhalaaho hin haqa jechu duuba maal jedhe ammallee rabbiin warra gartee dhala nyaatu kanaan yoo kan dhiifne taatan maal jedhe dhiisaa jedhee eebaret yoo kan dhiifne taatan fa'adhanuu bixarbin min allahi wa rasulih eeggadhaa jedhe lola rabbii fi rasula irraa isinitti dhufu lolli kun garamiin dhufaa beekani
bar roobaa miti rooballee namni warri biyya takka keessa jiru karaa roobni dhufuun hin beeka aada laakiin lola rabbii karaa kamiin sitti dhufaa beeyta gubbaan gadi dhufa jalaan ol dhufa garaa kee keessaan dhufa bitaan dhufa mirgaan dhufa duubaan dhufa hin beeytu lolli rabbii dhufuu waan hin hafne fa'dhanuu bixarbin min allahi wa rasulih beekadha eeggadha lola rabbii fi rasul irraa isinitti dhufu jedha agartee rabbiin akkana jedha dhala keessatti daangaa malee rabbiin qur'aana keessatti illee jabeesse daangaa malee rasuli rabbi illee jabeessan yaa warra dhala nyaattanii nyaachiftan mee uf deebi'aa uf laala mee uf tooyadha gaafa dhala nyaattan irra jirtan moo osoo dhala nyaatin irra jirtan fayyaa keessanitti gaafa niitiin tee dhukkubsatte gaafa ilmi kee dhukkubsatte gaafa horiin kee dhume gaafa mataa keetiifuu dhukkubsatte sababaa horoo dhalaa nyaachuutiin summi lolli rabbii gara sitti dhufuun beeyta dafi irraa deebi horoo dhalaa uf irraa deebisi yoo dhala kennitelle horoo tantee qofa deeffadhu horoo dhalaa uf irraa deebisi waan dhala jettee fudhattu san dhala san hin fudhatini uf irraa deebisi فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون جل أغرت ربي يو توبتني قال ربي كيسني ديبتن دلنياتشو في دلنياتشو إرى فلكم رؤوس أموالكم متان هرو تيسني تكنتن اسمتو اسنيف جرا دالا جت وان جتني فرأتن ملي بؤا جلا فرأتشم ملي جلا نياتشم ملي لا تظلمون ولا تظلمون نما اللي ميتن وفي اللي ميت أمتن نما اللي ميتن دالا جتني إرى نياتني وفي اللي ميت أمتن حقي كيسن ككنتن waan gadi agarte dhiiftani kanallee rabbi isin hin jenne akkasitti duuba rabbiin agarte dhalarra akkanatti jabeessee seene dhalti waan xiqqoo miti wanti hojjetan waan asii miti suuraan dhalaa suuraa baay'ee kanaafuu horoo teessan qulqulluu yoo gurgurattanille yoo liqeessitanille rabbiif jecha man dha alladhii yuqridu allaha qardan hasanan fayudaa'ifahu lahu adcaafan kathiira eenyu jedha namni ربي في لقيس ربي لقيفتا ايه لقيفتا وفي اتهجمتي متي قبروتا إساتا اتهجمت تناف دوبا لقيفتا ربي يؤتي قبرتش ربي كهجم تكوف هروتنتي لقيستي وإرا فرأتشم ملي ربي في لقيستي يجو ربي نكم سيقول عليه دچا دچا سيتاسسا بركا كيسا سيكايا فيضاعفه له أضعافا كثيرة دچا دچا هدو ربين إساف قول أهولو تنا قرته تأني لك إيسي ربي في جتشكين أبامي كا قرته لك أنا ما زمان هرأة ولي لك إيسان أبامي جرا ماليف ولي لك إيسان أبامي واحد دوف أبامي دورا وري هورو هركا أبو فتني إساني دانغا تري دو إنمان إساني دانغا ترتت وان آخرا يادو أباني دنياتنا تكا كنه لما أرقدنا سادي كنه أفر أرقدنا جيتشا مالي ربي برا جزاء أرقدنا جيتشا تنا دقتنيت سوابا كان أفجيتشا أغرتت ألتش دي بيان لقاء ولي كنو إيساني رحمني جدون ماتي أبامي رحمة ولي في تطاني تكو كان كلام ميساهو تكو نمني نمالك إيسون لي إما جرا يو نمالك إيسان نميكي هورو نمالك إيسوني horoo isaa san dafeen argatu liqaa namni deebiseen kennuuf achumaan dhoorgata meeqa umri isa waggaa meeqa deebi'ee kadhate rabbii jedhi horoo tiyya naa kenn abadan hin kennu gariin osomaa danda'u kennuu dida hedduun nama sababaa kanaaf jecha horoo san keessa illee rabbi barakaa hin kaahuuf ka horoo namaa liqeeffatee dhoorgatu sun sababaa kanaaf jecha ka tokkoon immoo kumaan fudhate takka takkaan kafalu jira suuta suutaan maal keessa oola namichatu iyyuu taajira nama gartee taajira akka isaa tokko waan jeeti nama mala beekutti dhaqe akkamitti namicha kana kasaarsa jedhe liqaa irraa fuudhi tokkon deebisi jedheen liqaa irraa fuudhi urga takkatti hin deebisini tokkon baraxe si deebisi jedhe akkasitti kasaarsita duuba sababa kuni namni liqaa namaa kennullee tokko ka rabbi ufii sodaatu ka rahmata qabu hin jira kanallee namni rahmata dhoorge eenyure warra deebisuu didutu rahmata dhoorge
warra kennuu fi didutu rahmata dhoorge warra yookaa baraaxessee kennu ka yookaa inumaan kennine ka waakkatutu jira nattu waan kennine jedhee ka waakkatutu jira kunillee hedduu jira waan kanarraa waa heddu beyna ka waggaa 20 waggaa 30 ka abbaa dhoorgatee abbaan du'ee ilmachi tare jira maarre sababaa kanaaf jecha rabbiin warra dhalaa namarra kaaye maal taatare isin warri gartee dhalarraa walin dhorgine warri immoo nama liqaa fuudhee deebisuu dide kana loltaniini gorsitanii rabbii kee sodaadhu hin jenne akkanumatti califtan maaltu nu gahe jettanii califtan deemtee musiibaan tun isin qofatti hin gabaabattu isa biratti isa qofatti hin gabaabattu isinillee dhaqqabdi hajamutu dhufa yoo hin liqeeffanna jettan liqaan argitan maal taatarree deemtanii dhala fuutan rakkinni kunoo nama hunda gahee miire kanaafuu rabbiin maal jedha wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum khaassa eeggadha rakkinna isin warra waa balleesse qofatti hin gabaabanne ka isin bira tarte nama biraa nama nagaahallee geettu maalifi yoo hamturraa walin dhoorgin yoo khayritti walin waamin rakkinni agartee nama hunda walgaha jechu kanaafuu duuba rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam jabeessanii dhala eeggadha jedhan rabbiin illee jabeessee eeggadha jedhe jabeessee rabbiin agarte akkana jedhe kanaafuu duuba isiin illee dhaltilleen taa nama galaafatturraayi kuno ka shanaffa aklu maali lyatiim horoo yatiimaa nyaachu yatiima jechuun nama ujoollumatti dhiirarraa tahitti dubartirraa tahitti abbaan irraa du'e kan ballagin namni abbaan irraa du'e kun laafa dadhaba nama isa gargaaruun qabu amrii isaa rabbiin akka jabaa jabeesse nama kana horoo yoo dhiisee fi abbaan irraa du'e horoo isaa tana gargaaruu fi barakachiisuu fi jabeessuu fi barbaachifti tiisuu fi barbaachifti laakin gariin nama inumaayyuu saamateet nama isa lolu nama irraa dhoorgu hin argu uf duratti lallaaftuudhan dadhabduudhan tana male deemee horoo tana nyaata jechu maal jedha duuba rabbiin qur'aana keessatti kanarra inna alladhiina ya'kuluuna amwaala alyataama ظulma innamaa ya'kuluuna fi buطuunihim naara wasayaslawna saciira warri horoo yataamaa miidhaan nyaatan haqaan male nyaatan inumaa zaahira kana horoo nyaatan male wanti isaan nyaatan ibidda jedha agarte rabbi innamaa ya'kuluuna fi buطuunihim naaran wasayaslawna saciira duniyaa tanarratti illee ibidduma nyaatanii akhiratti illee ibidda akkaan qabate seenuuf jiran jedha agarte rabbiin akkana jedha dubbiin dubbii taphaati miti duuba horoo yataamaa nyaachuun khaxara guddaa badii guddaa rakkinna guddaa kanaafu yaa warra horoo yataamaa nyaattan rabbii keessan sodaadha uf dhaqqaba yaa warra jirtan osoo jirtan deebisa yaa warra hin jirre warra hin jirreen hin dubbatani yaa warra ilmaan isaanii haft yaa ilmaan abboonni keessan horoo yataamaa nyaattee beeytan irraa baasa ibidda keessa jiranii jarri irraa baasa deebisa haqqi yataamaa rabbii keessan sodaadha badii xiqqaa miti badii guddaa ibidduma nyaatan jechuun kun gariin waan ibiddatti geessu adha nyaatan jechaafi jechatti hiike olamaani ayata tana gariin lakki akhiramattu rabbiin ibidda isaan nyaachisa jedhe waan isaan duniyatti horoo yataamaa nyaataniif dubbiin dubbii xiqqaa miti kanaafuu kuni duuba ka shanaffaati jechu ka jahaffaa waa nama galaafaturra wattawallii yawma azzaxf gaafa jihaada eegaa deemee warri wallolu gamaa gamana warri kuffaaraatii fi warri gartee imaana walitti dhufee wal fuula gahe arganii jala uf duuba deebanii irraa dheessu duyda galanii dheessu eega walitti dhufan eega walitti bu'an cinaa galanii karaa laallatanii lolu osoo hin tahin akkanumatti ilaalumatti eega arganii jedhan jalaa dheessun badii xiqqaa miti isinillee ta nama galaafattu jechu yawma azzaxf gaafa agartee lolli walitti shunquuqatee agartee walitti dhufee wal bira gahe jechu kunillee badii xiqqaa miti badii guddaa ka torbaffaa
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات دبرتي مؤمن تتدن قل توام بدي إرّا خير التجاتنا وجتا أفقوبا قمنا جيش أفقتو تهمتك اللي شري والشر هيان داران دربچو حرام هجت جلانيني كون اللي بدي تقامتي بدي قد اسين دربچون وهقمتو إرتي لكا وما أولا مالي في إيران اللي أكنا جيشون بلسا قد كبائر الذنوب الرأي كدوبرتي مالي فأكنا جلي قرتي ربي اسي وان أكنا يوجد أنين قرتي نفسين اسي obsun dandeettu miidhama gudda irra gaha jechu yoo dhiirsa qabaatte dhiirsinuu gadi dhiisa yoo kadharra kadhatamaa jiraatte warri kadhatellee hin dhiisa irraa gora yoon kadhatamin namummaan isii kadhatu hin jiru isii dhiisi obboleeyyan isii adaadota isii fira isiituu namni irraa gora jechu hin jibba hin gata jechu sababaa kanaaf jech dubartiin waan dharaa jechuun harama hojjatte jechuun haqaan maletti ragaan jiraachuun maletti badii gudda warra isiisitti illee balleessu isitti illee balleessu yoo ilmaan qabaatte ilmaan isiisitti illee balleessu aanaadhan isiisitti illee agartee balleessu torbaan kanarraa fagaadha jedha rasuli rabbii sala allahu alehi wasalam torbaan tanarraa dheessaa jedhan fagaadha akka jabaa kanaafuu meeqa isin warri wal hamattan warri wal arrabsitan warri dhara walirra keettanis meeqa rabbii keessan sodaadha muxsanaat almu'minaat algaafilaat jechu tahamtu irraa fagaatte hamtu irraa gorte ufgatte ufdagattu jechu tabakkuma argite ooltu jechaa miti tabaatee dhiiraa wajjiin ooltu jechaa miti tama mulqattee deemtu jechaa miti abadan tawaan rabbiin hojjadhu jedhe hojjatte uffata gaarii uffattee satriidhaan hijaabaan deemte osomaa isiin uf quban qabne dhara irra kaayan isiin sababaa ufitti kan tahin jechu kanaafu kana hundaa beeyne karaa nama galaafatu kana hundaa ka rasuli rabbi sala allah alih wasalam nuu dhaaman beeyne irraa gorre irraa wal qabne jabaanne wal gorfanne akka hoffollu duniyaa tanatti illee qajeellee tolle akhiratti illee rabbi biratti illee akka hoffollu rabbiin warra karaa isaa qabatee karaa isaa wal qabsiisee hamtuu irraa wal fageesse toltutti wal waame ar'allee qajeelee borullee hoffolee nabiyyii rahmataati wal gahee ollaa isaanii qubatee isaanii wajjin jiraatu rabbiin nu haa taasisu وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر